hai minaze ting choma I zaine hai minaze klumdlei namai rai lang bekna ke zike ting kum jana jang khai jemadai ba mai ting chua gide reinsa paulia gai radlei North East State Manipur ge anui zilyang rong naga hazet me mina hang na jang kim guhnam kya spai arambai tengol mane nga kalawei oil palm moirang ge ne teti bekri ke huzing khaije skui higin chet mingeu agum bihige nim teti lei jaka chudlei zane chigeng kim guhnam kya spai arambai tengol mane anui zilyang rong naga hazet me mina hang na jang nim teti broge mina hang ke jija gyang jilung rong mai zane paje kopum satudai noni district ke bam kolei jaka chudlei zane mina hang Jengolung malang mai zane paje bityang klo lapok none district ke bam kolei jaka chulei zai panai jang kim guhnam kya spai arambai tengol mene nchi chine panai pege gimi ne doze zane gimi du kapje nim telei jaka chudlei zai panai je nim telu jaka dungje panai dage patau kanang nang be bambe pemi ka charang kang lakna miria gum bete teti zane charang kang chang kai je ke jedu kadung teti delei ja chudlei zai chiren ne magje panai je beuze lakje laktin zai gai be ja closer heulura hangge kanang bria gai be delei jaka chudlei za ipo lamgene zilang rong student union ZSUM menadu penilungai lak besampo changai delei zane ZSUM mena kaklebe peblam ge za government manai concern authorities mezedu investigate lura hangge kyam gai delei jaka chudlei kagane madu kakpet malei jaka chulei pose gene anui naga hazet me suikel lungke tebe teliar hangge zane anuiran chibe teliar hang zilang rong student union manipur ZSUM anui naga bau ka cham pung meze anui zilang rong naga meze tu kakle blam ge ze ngi ze sapchura hangge kyam gai delei jaka chudlei zane chpau mai gim singe Imphal West gidu anui naga le siname tingkom krebje skui ko zidung kime nam kya spai arambai tengol mene nim teti delei jaka chudlei zai chige nim teti bepeuji je tamrengam situng zane paje second semester ge kakte ko lei jaka chulei zai pchu je mantri pukri taige arambai tegol kim go nam kya spai mene kargari ge chagut kaluze nim teti lei jaka chulei zai police mene saje chige kakle be pepse teti bekri ke jing kaije skui ma maiting na Mother Teresa charity home taigelei kagane police mene chpo mai gim singene nri pakai kakdai delei jaka chudlei zai kakle be peblam ge je eastern tangkol student le sinam go bebo jingso katamno long ZKL apex organization mene du penilunga lak basam pau changdelei za agum je tak sia be psi hingdi mak patar me teugai dai marhang anui naga hazen me perege kyam gai delei jaka chudlei zane manipur ge kaklebe pepe tingkum ket anniversary changra hangge kadi begene kaklebe je pendo bibi zelamulei veli ngime ke bebam gya ngime go nam kya spai arambai tengol mene pse hingdi te pangje pni go pse hingdi gene teze pni susi te zelamulei state government chief minister zane bugu minister maramezedu arambai tengol ngime go nam kya spai me perege madu teugai chilak zelamui Central Force State Force Spy Mramesdu State Government mene madu langpet mak bzigene penidu madu action lu chilak zelamule zaichuna lui Manipur gang kim guhnam kya spy arambai tengol mene veli kime ki bebam ge psi hingdi te pang japni gu psi hingdi ne teze pni susi te jabam lei designa Manipur state jedu Afghanistan kdei ge Taliban hanam kya spy mene pni susi te je rezi te gumza arambai tengol kim guhnam kya spy mene pni susi te je rezi te be state changdu delei pose gene anui naga zene zilyang rong me kime ki bam veli ge bam leina man ting je bam ra delei zene kechi ra hangge aigum je anui naga zene zilyang rong hazet meze te kakle be dobe nchui ge za anui zilyang rong zene naga hazet mlei ne je suikel lungket anui ran chi je telia ra delei Zane North East State Nagaland ge DGP retire teti bepe T zone long kumar je state go election commissioner hangge Nagaland go governor lagane sanek langai delei jaka chdelei zane chuna state election commissioner hangge Nagaland DGP retire teti bepe T zone long kumar je langai be chai su je pachu langai be mai gene pung chu je ting komminge magzai ne du pating kum rex ruk zeminge changbria zane order je pewang dai makta ne pane pung je bam gulei jaka delay.
Zane India Meteorological Department IMD mene saze Western Himalayan region ge tingkai guize tingkmaize kabun keun ki sangze inke gulei je kachule zane West Bengal zane North East state gedu namai tat hang kakadai be hazis rognulunge tingrui daudui lei je du kachudle zane North East state ge namai tat hang kakadai be hazis rognulunge IMD mene tingrui daudui be lyagai be state rameze Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Nagaland Mizoram Manipur zane Tripura lei Zakachule, Zai Arunachal Pradesh Genzanai, Krieg, Zim Rizikat Gene, Wangdai Bakna, Zim Nulunga, Zai Assam Meghalaya, Nagaland Mizoram Manipur Zane Tripura, Zanai Krieg, Zim Rizikat Genen Sonai, Kana, Zikana, Nulungale, Zakachule, Zai Chirina Magza, Assam Meghalaya, Nagaland Manipur Mizoram Zane Tripura, Hagay Sangzating Mozak Modu Himgule, Zedukachule, Hazikana Nulunga. Zane North East State Meghalaya ge Railang Beteuze Veterinary Hakau Hanagu Kakatebe Lesiki College Banai Hospital Raheuki Kai Gudlei ze Meghalaya go government ne rang bagai dlei Zane Meghalaya ge Railang Beteuze Veterinary Hakau Hanagu Kakatebe College Lesiki Banai Hospital Raheuki Kai Rabro ge ze Kirdem Kulai Riboy District ge College Lesiki Kai gu Zane Hospital Raheuki ze Upar Silong ge Kai gulei ze Animal Husbandry and Veterinary Minister A.L. Hegner rang bagai dlei zane chuna ipo lam ge detail project report je teleute zai kadate zelamule zakach dlei zai kadaloi gai design Meghalaya go government ne funding charang kang zai India ram gu central government me daga ki gulei zakachulei Zan Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne India ram go Union Minister for Road Transport and Highway Nitin Gadkari je New Delhi gene Assam Guwahati ge ring road lewra blam ge ngau hadau je ngo kampau dlei je kachudlei inznai kre ke zihim rezikat summai ge Zane North East State Mizoram ge Mizoram Legislative Assembly gu second come budget session je bamgu dlei je achudlei za state government ne notice pe gai ba the 9 Legislative Assembly of the state Mizoram gu second come budget session je wangdar bakna ke zikre je skui hanai kum ting kum chana jang kai je medai hamamai ting chonchat kreu hi ge Legislative Assembly house ke ne bamgu lei je kachulei zane notice pe changai bigya state government ne legislative proposal je du wangdar bakna ke zikreu kana lungge pe wang kam rahangge rangai dele zane department mele ni je legislative proposal je wangdar bakna ke zikreu kana changna pe wang ta rahangge rangai dele je du kachulei Zane Uttar Pradesh State ge retire tetra BP Acting Director General of Police DGP Vijay Kumar Kalege Uttar Pradesh State gu Acting Director General of Police DGP hange Prasant Kumar je kalangai kakadai dele je kachudlei Zane Prasant Kumar chuna Uttar Pradesh gu Acting Director General of Police pungra BP je 1990 batch IPS officer college je kachudlei Zane Yogi Adityanath Uttar Pradesh gu Chief Minister ne du chuna Acting Director ka CBP Uttar Pradesh gu Prasant Kumar Perege racha gai dlei je du kachulei ai gena na mai railang bakna ke ji ke tingkum chana jang kai je medai ba mai ting chua ge de rein sa po bza loi gai dlei pi gai zain king gai ni mlei ne je to dlei